So today, nanapod tayo laing challenge. So, mo ni siya ang inatawag na High Face Showdown. Okay, so itong first batch is si Jayunda! O si Ramon Galasha Jr. So, lagutan mo tagpaan ha. Ulat lang. Uy, di makuan. Ano dapat tayo? Ayoy. Sorry. Yan. Diga na, uy. Lap. Ay, sorry. Okay. Ready na. Gusto mo Kita ka? mo malas ko nga. Ready na? 1, 2, 3, go! Natikasan kay CJ! Natikasan kay CJ! CJ! Natikasan kay ginapong niya! Hindi mo ganun yan. Ano? Natikasan kay ginapong niya! Hoy, loser. Na-record mo tayo. Dapat lang ito siya. Wala lang na. Alam ko, Jay. Limpo na lang, Jay. Ang binibig. Ba, ayaw hasa. Uy, sagit na po mo, makasabaan sad mo. Sorry. Hindi na nakabalik diri sa resort. Bumuchang sa resort. Ang saan ni Dere Cams? Library. Yeah. Saved by the bell. Sige ha, ako po alam na. Pasalamat sa iyo. Ang sanay. Ice, nice. Yun ni ID. Pinag gani. Algon sa. 2,000 years later. Alright, our first pie face contestant, Faith. Hi, Faith. Hi, Faith. And Google. So, what can you say? Are you ready, guys? Yes. Alright, ready. Wait lang. 1, 2, ready, go! Go! Okay, good job. One more. There. Yan, 1 point. Good job. Malagod. Your ano? Na-record Na-recording? Na-recording na? Wala. I-record na eh. Nalagod na. Ayan. Ayan, one more. You wanna redeem yourself? One more pa? One more? One more? One more? Okay. Wait lang. Okay, ready? The same lang, good, uy. Okay, ready? Oy, na. Mama muna daw para may power. Yeah. Hot? Hot masyado. Bye. Laro ka na. Already? Oh, sige, ito. Sige na, redeem yourself. Go. No, not yet. Here, open. Ayaw mo mag-shoot. Wag na. Wala. Ate Cam and Kongkong. Ate Cam and Kongkong. Dali. Ate Cam and Kongkong. Okay, ready? Ate Cam and Kongkong. Contestant number 2.
One. But that's funny. I cannot do it again. I don't like it. Okay, contestant number 2. Ready, set, go! Ang gagasan kasi kami na. Ready, come on. 1, 2, 3, go! Okay, daog na winner. Even namin ni Camille. Okay, ready na sa tiling. Kaya na lang anak. What can you say? Thank you. Okay, next contestant, Elijah and Darlene Nakchan. Okay, ready? Wait lang. Ready? 1, 2, 3, go! Wala yung kuan ba? Wala na yung lasa ko yan lang. Naman! Tama? Lamis, lamig. Ah! So, sayang oh. Alright, next contender is Jay versus Darling. Alice King. Alice King. Alright, ready? 1, 2, 3, go! Dito mo kay left man ko. Left mo. Wala gani ka na anuhan. Ako sabi. Ito ko ng red, di pa di mo Kuniti Jay. Oh, kita sa red. Alright. Kuniti di ba? Pa di mo mudagan ito. Oh, ayo, oh. Okay, ready? Round 2. 1, 2, ready. Oh my God! Dalian! Hoy, tikasan ka ni Jay! Uy, ina, oy! Napamaulan ako. Uy, ina! Tikasan kayo si Jay! Iyong ginapugnan! Uy, nahabi pabikugan ako kamusta. Agoy! Ayaw panikas usap! Ayaw panikas, Jay! May pagtagalo na lang naong. Dili, uy mo! Ayaw, kay mo na ang basis para dili ka magkuan. Para dili ka mag... Uy, tikasan kay ka, Jay! Kabalo man na siya tiling na pagpugan, gani, dili makuan, dili mahapak. Ikog mangod siya. Ay, Tikasan mo kaya na siya sa right do. yeah, sige ha. Wala ka lang. Alright! Alice King! Okay, round 2. Ready? 1, 2, go! Wala! Wala! Wala gid kay choice, Jay. New contender. Kami ni Kami na lang ni Kon. Kita bas. Dali, dali Camille, dali Camille. Kamu na ako. Isa pa doon. May mo fight sa ako. Okay, ready guys? Okay. Okay. Oh, tanawa niyo dali. Napay na fans. Okay, are you ready? Are you ready guys? Are you ready, Camille? Ay, step. Anak yung step. Kilisod kayo na. O, anak. Ala, mga kumo. Huwag na ako dapat. Hindi mo lihok. Okay, ready? 1, 2, ready, go! Hoy, na dapat na twist para pantay. Naay ka nang nasi ka grupo ba? Nga ang mo press dire ah. Mura for example si Tep o ako dire. Si Tep ang iyang naong dire tapos ako mag-press. Na twist ba twist para pantay ang strength. Tandem, ala! First do first. Kamsa. Okay, ready? 1, 2, ready, go!
Saan ka? Okay. Okay, ready? 1, 2, ready, go! Naun ka man to eh. Apilubog. Pinky man. Anong gala ni Pinky? Oh, tanggalan na. Hey, the winner! Put it back, go. You, the winner! Take it. Wala lang for the charm. Ayaw, Pinky ha. Tama na na, uy. Ayaw ba? Ano? Ano? Aha. Sige, Lloyd. Ano, Lloyd? Okay, Lloyd. Ano, 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 ano? Ayun, ano ba? Ano, ano? Sila na. Ana, o, ana. Okay, ready? Excuse me, Kung. Alis kong. 1, 2, ready, go! Ang pamilay ko! So, isa pa mag-challenge. So, isa man ang ultimate winner. You are the ultimate winner. The ultimate tikasan. We are the ngayon. Kaya ang pinakauna biktima. Kamu ba? The very victim. Ah! Sige, tiling. Ito yung tiling. Okay, bato, bato. Ready, 1, 3, go! Here lang, You can do it now. You can do it now. Okay. Lala, lala, lala. Chill, chill, lala. You can do it. You can do it, my darling. What nanay? Ate, lala, lala. Ready Isa na? haawa Kaya pa. kayo ngunit, may baka dili mo tarong. Kam, pag ano kam? Ready, ready, ready. Eh, gawin ako ha. Para balance eh. Ay, gusto mo ano. Gosh, can you see? Okay. Excuse me. Diri gunit oh, diri oh. Awa mo rin, dino kami. Oh, ana. Okay, naman. Ready na? Yes! Wait lang. Kasi mo signal. 1, 2, Agak mo muna oh. ready, go! Hindi ko ka muna sa left side. Samsan, si Samsan. Balik sa right ka, left ko. Sige, Samsan. Partida. Sige, part 2. Wato, kwato, tip. Bulan na lang. Si Danay. Ako ka. Lopil, sige ako na. Sige, ready na? Samsan. Ano na? Ayun. Saan ka rin si Jamie? Laway na, Pi. Ito yan. Tayo na, tayo pa. Gamay kayo. Okay, ready na? Go! Signal, signal! Sige, go, 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 go. 1, 2, Ready? 1, 2, ready, get ready, go! Grabe ka na si Ate Darling, winner na! I am not the winner! Oh my God! This is so embarrassing! You're a good winner! Ay, nako! What can you say? What can you say that you're the winner? Ha? What can you say that you're the winner? Ayan ako, tagkisa pa nga ni Junjun. Ayan na Junjun, nagtago ni Junjun. Nahugas ang plato. Nagtawas-hugas kay nilag-apil, ane. Tawag ka si Junjun. Bye guys! Thank you so much for watching! Bye! Thank you! Wow, ang cutting ni Manang ay taas kayo yung tip. May putol-putol. Thank you for watching! Thank you for watching!
Thank you for watching.